Yores ya. Yan. Pasti konyol. Nanti atas senang di ledek. Udah siya kain. Kunan budak yang mapabaliwat bae pak. Si bala salahon. Kunan ya budak kesurupan monyet meren. Yan. Upat. Anak baik meri rokok. Motor geus keren. Geus rapi. Cen. Meri rokok heula ah. Wah, aya motor. Bakaruyuk aku. Bakaruyuk aku aja. Waduh. Yan. Lama. Posisi motor ke bawah. Motor yang kemana? Pasti nama kuang cek-cek. Idik. Gimana? Guys yang ngomong motor na mana? Pasti nama kuang cek motor naman. Wah. Waduh, motor ay mana? Kami pentinam kami cek motor. Ay mana? Nanti paklang tawag gitu ba? Nanti siya mah. Hindi siya pa. Motor ay kemana? Pentinam kami cek motor na lewat. Ay, itu si bago ko noon. Ari siap ko noon. Mana teh? Yan. Yan. Lebok tako siya. Ya, nagranang tong kekwang tangan motor siya. Orang barengan. Ayo. Ay, itu motor siya lain behe. Mana? Itu. Iho, oh. Habang tayangkan ibu itu masih boncel. Yan. Ya. Oh, si boncel kumakan itu. Bukan badan dia makin apa ditaruhkan. Oh, itu ditaruhkan. Oh, si Rehan. Yan. Bukan badan dia makin ya.